Pozdrav svima i dobrodošli u Popcorns Video Channel. Ivan ovdje, a danas imamo posebnu pojava o Shadow Freddyu, jednom od najzagonetnijih likova u FNAF serijalu. Od njegovog misterioznog identiteta do njegovih tajanstvenih pojavljivača, ali evo zbunjujućeg dijela. Nightmare je potpuno crn, a ne ljubičast kao Shadow Freddy. Da stvar bude još zanimljivija, Nightmare ima crvene oči koje svijetle i normalne zube, dok Shadow Freddy ima bijele svjetleće oči i zube. Zamislite samo, Shadow Freddy je kao sjena u noći, misteriozan i tajanstven. Njegova pojava je gotovo kao igra svjetla i sjena, a Nightmare, on je poput tamne oluje, strašan i neuhvatljiv. Kako su oni povezani? Jesu li oni zapravo jedno isto biće koje mijenja oblik ili su dva potpuno različita lika? Razmislite o tome. Shadow Freddy ima prozirnu kožu, dok je Nightmareova koža neprozirna. Da li to znači da su oni kao dva lica istog novčića, svaki sa svojom jedinstvenom pričom? Ova misterija drži sve u neizvjesnosti. Jesu li Shadow Freddy i Nightmare ista osoba ili su dva različita entiteta? Možda igra skriva još više tragova koje trebamo otkriti. Svaki put kad ih vidimo, pitamo se ko su oni zapravo i što njihova tajanstvena prisutnost znači za priču igre. Druga misterija. Znate li za misteriju Shadow Freddya u mobilnoj verziji igre Five Nights at Freddy's? U originalnoj verziji Shadow Freddy se nije pojavljivao, ali u remaster izdanju on se pojavljuje. Zamislite to kao skriveni dragulj koji je prvo bio nevidljiv, a onda odjednom, tamo je. Zašto se Shadow Freddy nije pojavio odmah? Što to znači? Kad pomislimo na Shadow Fredya, zamislimo ga kao sjenu u mraku, gotovo kao duha koji tek treba otkriti svoje tajne. Njegovo iznenadno pojavljivanje u igri, poput čarolije, stvara dodatnu zagonetku, kao da je bio tu cijelo vrijeme, samo čekajući pravi trenutak da se pokaže. Ovo nas vodi do zanimljivih pitanja. Je li Shadow Freddy bio skriveni lik sve vrijeme? Ima li njegovo pojavljivanje posebno značenje u priči igre? Možda postoji skrivena poruka ili trag koji nas vodi do novih otkrića u igri. Svaki put kad igrate, možda ćete se zapitati gdje se Shadow Freddy krio i što njegovo pojavljivanje u remaster izdanju znači za cijelu priču. Je li to samo slučajnost ili pažljivo planiran potez tvorca igre? Ova misterija drži naše umove aktivnima i tražimo odgovore. Shadow Freddy, tko si ti zapravo? Treća misterija. Zamislite svijet Five Nights at Freddy's, gdje sve nije onako kako se čini. Tu dolazimo do Shadow Freddyja i Shadow Bonija, dva lika obavijena misterijama. Ali znate li što je posebno zanimljivo? Iako se možda čine sličnima, Shadow Freddy i Shadow Bonnie su zapravo jako različiti. Shadow Bonnie može iznenada završiti vašu igru, donoseći iznenađenje i strah svaki put kad se pojavi, ali Shadow Freddy, on je potpuno drugačiji. Kad se pojavi, ne završava vašu igru. To je kao da Shadow Freddy kaže: hej, ja sam samo ovdje da promatram, ne brinite se zbog mene. To je zagonetno, zar ne? Zašto Shadow Freddy ne djeluje kao Shadow Bonnie? Jesu li njihove uloge u igri namjerno tako različite? Shadow Freddy s njegovom tajanstvenom prisutnošću ostavlja nas u nedoumici. Je li on tu kao prijatelj ili kao dio nečeg većeg što tek trebamo otkriti? Svaki put kad se Shadow Freddy pojavi, postavlja se pitanje što on zapravo radi u igri. Je li on samo promatrač ili skriva neku veću tajnu? Ova misterija nas drži budnima noću, razmišljajući o svim mogućnostima i tražeći odgovore u svijetu Five Nights at Freddy's. Četvrta misterija. Jeste li ikada pomislili da Shadow Freddy možda nije ono što mislite da je? U igri Five Nights at Freddy's svjetla u uredu bacaju zelenu svjetlost na Shadow Freddyja i zbog toga su se mnogi igrači zapitali je li on zapravo Golden Freddy, ali zagonetka se produbljuje. Datoteke Click Team Fusion 2.5 MFA, koje su kao tajna karta igre, kažu nešto sasvim drugo. Oni nam otkrivaju da Shadow Freddy i Golden Freddy nisu isti lik. Zamislite to kao otkrivanje tajne poruke skrivene duboko unutar igre. Ova zbrka s bojama i identitetom čini Shadow Freddyja još misterioznijim. Zašto bi svjetla u uredu utjecala na to kako ga vidimo? Da li je to namjerno zavaravanje od strane tvorca igre ili nešto drugo? Svaki put kad igrači vide Shadow Freddyja pod zelenim svjetlom, postavlja se pitanje tko je on zapravo. Ova misterija nas potiče da istražujemo dublje, tražeći tragove i razumijevanje skrivenih tajni unutar igre. Shadow Freddy, skrivena figura u svjetlu, ostaje jedna od najvećih zagonetki u svijetu Five Nights at Freddy's.
Peta misterija. U svijetu Five Nights at Freddy's svaki lik ima svoju tajnu, ali znate li za tajanstvenu poveznicu između Shadow Freddyja, Dark Freddyja i Party Freddyja iz igre Help Wanted? To je kao otkrivanje skrivene slagalice u svijetu igara. Dark Freddy i Party Freddy su novi likovi, ali oni podsjećaju na Shadow Freddyja. Oni su modelirani po klasičnom Freddy Fazbearu, ali izgledaju potpuno crno, osim svjetlećih bijelih očiju i zubi, jel? Zamislite to kao da hodate po mraku i odjednom vidite samo dva sjajna bijela oka. To je prizor koji ostaje u sjećanju. Zašto su Dark Freddy i Party Freddy tako slični Shadow Freddyju? Je li to slučajnost ili su namjerno dizajnirani da odaju počast Shadow Freddyju? Možda postoji nešto više iza njihovog misterioznog izgleda. Svaki put kad se pojave, zapitamo se što oni znače za priču igre. Jesu li dio veće tajne koju tek trebamo otkriti? Ova misterija nas vodi u potragu za odgovorima, tražeći skrivene tajne u svijetu Five Nights at Freddy's. Dark Freddy i Party Freddy kao sjenke prošlosti mogu biti ključ za razumijevanje Shadow Freddyja. I to je sve za danas, dragi prijatelji i fanovi FNAF-a. Nadamo se da ste uživali istražujući ove fascinantne misterije o Shadow Freddyju zajedno s nama. Ako imate svoje teorije ili ideje, podijelite ih u komentarima ispod. Voljeli bismo čuti što mislite. Ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal za još više zanimljivih videa kao što je ovaj. Također kliknite na zvonce kako biste uvijek bili u toku s najnovijim sadržajem. Hvala vam što ste bili s nama, čuvajte se i vidimo se u sljedećem videu. Zbogom.